Mama akwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Afia Schwar ono no ose oye good citizen. Inti no otumi ekọ party BMO. Wako join the NDC da. Eno wabe join the NPP. Na ochire se okọ join the NDC no. NDC for mo mbobre bia. Omo disika no hwemba eto adan na cars emasle queens into one de obeba NPP a omo ba power omo policies ejigana fo yina because Afia no kire se ohwe orphans na se ebia orphans 5 kra no ohwe omo na se omo du eye SHS stage na ontua school fees na obeto nyema 1 or 2 bi na mofra no etimi akọ school dia odane nyame ase enti eye 2024 okachro bia se yento abama NPP ama yoku no na yen kai se ye da Dumsor 4 already say 4 good years 2013 14 15 16 ansana ya moto yen na ubetua school fees asanso ada Dumsor no man penda da mahama edi sika to dan amasle queens e wa brontumi fans of Dumsor de NPP na eko enti enti Afia Schwar ede etuya ona fufu mienu ena me talk car mama me to bus precisely ena ma but the car ni accident ni mu nipa ewuye nkofo nyema seye me bo kapa eni ugwo ase ena nyame ayi madum no masa talk car fufu ena me se me de mama dan fu ba kono ni mi aketoa madam fu no de me bus ni ko ni accident ni se chenchina bus yi so me fama no na yesi de wo waka no esuo so he who the snake bites is fear of the logo odofo enu na media me di me vote my Dr. Mahmoud Bawumia ezan say ba ko ni di Dumsor bae obeto cars mas lay queens obe share bo a wendi so o ma yeti ase say president bi antimi nya magic in 4 years na Dr. Mahmoud Bawumia there o say there it is possible Dr. Mahmoud Bawumia say there it is possible Dr. Mahmoud Bawumia say there it is possible o sunu wo wa usichiye hey mueni na ho na medical ne be ma mate ni a on chinya accident da dan say me de be ma driver ni a odi Dumsor bae esen kofu adwuma no saka che ese oye dead goat me ye de kwena Afia Schwar na we breaking the etio ya dem kwalani ko school digitalization system ne be ye adwuma free SHS ebe educating kofo amo madwuma bie o pe we na apedi it is possible pa hey possible obia e ya we obia nso ya bofra pen se mo be ko secondary school na onafo we yi say yesi abie school yakoje ya mfa bi for spectators yakoje de aba na wo nkoje wo de ma ya pressure we go de ma ofo no so they can relate na pani bi aba no yisa na ma we na free ukun enkrofo no mo se enye yiye omo to ho pia magana fo hu se be ye ntie Akufo do meye me ehwe no Akufo do eye no omo go to ho pe to the extent that Yera Mahama ka kire Ghana fo nyina say so no 2 billion on fan ko free education ko da na itie o Mahama so kan be Kekos university say adeno kra Akufo de buy no e fan ko da enkra no ko school too much we dey wuti a ofa fon na oba free senior high school taking on too much students e be yaba school na nkwa no ko na ha no say dey mo for sabata na no brofo wanko bia mu kra no a yase ko got na bochi wonya he kwa yo kala nja wanko bia mu kra no a say do si ohun na demo ade on
because who we JHS say answer want me anto aso a who 14 15 and na kwase me for adwuma obey dey first kola dey gina kwan woton dog chain yes so Maria school or we just Maria school JSS 15 14 woton so dog chain PK okay obi house help sana manya na ha ba na nkoso mo obi ofie why na wo ba ko school ha ba na nkoso they say no ade na ye barrier sikani na no you have no excuse akwa na be ko o de onko so wo se wa bon awukura onko na mu no na ni nte na young man here don't say bedim high fin has say that the crowd are was so boy 8 meaning so tia 8 yes ni nuanuma e di na nim nyina obi anko secondary school or no but the 7th born and wetumi akọ secondary kwaku what do you mean ko kwaku secondary school a good secondary school ko no before ku for the ban na enya bete o ba na ko what do you mean ko do year school ubako school na me kai we JHS manaf binya o de cham so me ko no fie na me ra ho sa me ka je ma me se ma de me ra ho pot adam so me ne madam mo ni din na obi akote ka ye ko ni fie no na o catch ma me ka che me satase mompa you na wo de so da wo de o ma me teacher ni mompa na mo year school mintimi ntua wo ni aso na kora ni su na ye kan say no what wa obi ahụ ya unhu ni ye and this MP school na omuntu senior high school fees bi ska na mo de bo primary na de ama we na ehunu ze kwaku na no enkodai kotro wasi a onom pass ese banchinya eja ni nsuo na kire enkra kotro bi si omo pass ye no ai wasi omo pass ye no so omo say an education no enya papa na hwan omkoto wasi oma pass mahama sabe kasa mintia ya kire wo mo mi hwa na no prempe fon ko da yi kwa bo US na ko share omo na defense ye ko share Sierra Leone Ghana for defense enje ya kire wo na ne sei enna ma Ghana for yam shi omo sei papa yi bone nya bantrim owo nkura yi ni sa wonom no ya hwe sei ya pa oba obakasa hen na oma no isikasem nye nti yantu ebo ase mema yen prayer ho education ne kra no sikasem ti enchenka kra okasa den chemo twa nsuo wi ayo be transos den chemo anopo okasa obende oto ma na wi enti enkoda no ta on mochi de onwa ye no but say na I think the omo no maybe they will need the support so omo kra numbers by 300 today yeah some omo contact chama mo na tie obi we are also for it up see omo nsem na amanfo be won say nyenkonto ato Ghana for trimu nyenkonto I mean carry nam renfi and this is for committee meeting am koye no omo research omo ye ewo niam ebetima mo lusu biem no de dey kan ye free senior high school ento mba no eno mo share say so de na betima ya magana for saade no entimi affect ye pi eno mo say na yera ukodnya paso akasa on kura na start ye that's the reason ti among us want start ye no because who do dey buy na wo say progressively free no 38 Ghana na so twa makoda bia no entimi ntua Saturday day for na 400 Ghana. No, it's name to 4 million day students. Who 38 Ghana out of 4 million. Ghana for say oh diagoro. Makoya researcher who say fair case no position be muntino. Or Mako just said because many de buy. Yeah, one wasam. Nipa bako JM 2012 or say 419 2016 Adiano whimsical why of a why brofo no aka no right 2020 was for 2 million 2 billion 2 billion a roughly 2 billion Ghana cedis every afedie prekupa 2024 the papa was me and me buy 419 to whimsical promise about a year 2 billion me friendship after the men am the buy hey man here magical power be doctor being pre see to enchain but I did a swore about clinic glaucoma high pressure empo ete NSU when so where accident be why say